Dobar dan, dobri ljudi. Nalazimo se na samom ulasku u Gornjačku klisuru i danas smo posjetili Banju Ždrelo. Zato zapratite kanal, lajkujte video i putujmo zajedno. Banja Ždrelo nalazi se u istočnoj Srbiji, u podnožju Homoljskih planina, u dolini reke Mlave, na samom ulasku u prekrasnu Gornjačku klisuru, po kojoj je i dobila ime. Celo ovo područje okruženo je neverovatnim lepotama. Tu su i gorostasne Homoljske planine, koje se protežu između reke Mlave na jugu, Velikog Peka i njegove pritoke na istoku i reke Pek na severu. Ovaj masivni planinski venac ima više vrhova, od kojih dva okružuju banju. Sa dve strane, to su Mali Vukan i Veliki Vukan, dok je sama banja smeštena na prijatnoj nadmorskoj visini od 160 do 240 metara. Do otkrića toplih voda ove banje došlo se pre nešto više od 20 godina, kada se krenulo u potragu za ugljem, a došlo se do neverovatnog izvorišta tople vode. Topla voda dolazi sa dubine od 180 metara i njena početna temperatura prelazi 80 stepena Celzijusa. Pošto prolazi kroz hladne slojeve zemlje, ona se hladi i do površine postiže i zadržava konstantnu temperaturu od 40 stepena Celzijusa, kako u letnjem, tako i u zimskom periodu. Akva park Terme Ždrelo radi preko cele godine, a temperatura vode u bazenima iznosi od 30 do 40 stepeni. Terme Ždrelo raspolažu sa 4 zatvorena i 5 otvorenih bazena, kao i sa jednim bazenom sa slanom vodom. Bolesti koje se leče i tretiraju u Banji Ždrelo su razni oblici reumatizma, kožna oboljenja, postreumatska stanja i bolesti digestivnog trakta. S obzirom na visoke temperature ove vode, boravak u njoj se ne preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Najpoželjnije bi bilo da vas ovamo uputi vaš lekar koji ima uvid u vašu istoriju bolesti. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!